Jadi belum terbit video saboh perkara mengenai lonte-lonte yang wing sitangin, yang lonte-lonte online yang cukup viral ini di wing sitangin di Banda Aceh. Jadi pakon hana jawaban, hana bantahan daripada tengku-tengku yang mengaku droge Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jadi pakon tengku mesti dropih hana yang bantah. Menansit urung-urung lain yang jemot-jemot jawab video lon, pakon hang kepegot video saboh. Ka bantah seperti lonte-lonte yang wing sitanginnya. Apa kajak bantah lun? Di saat lun kulawan urung zalim, di saat lun kulawan ulama suhu, di saat lun kulawan penguasa-penguasa zalim, pakon berani saat bak kebantah lun. Pakon di saat na urung yang penghancur akidah keislaman di Aceh hanaso yang bantah lagi-laginya ka kejadian. Pakon awakkah berani-berani tat untuk kabantah lun? Pakon di saat na laginya mesejih lonte online di wing sitangin, pakon mesidro hanaso yang berani pegot video, bahkan hanaso yang bantah mesidro. Menansit kepada dengku-dengku yang mengaku droge Ahlul Sunnah wal Jamaah, pakon hana sambutan musaboh pih video, pakon hana so cegah pih mesidro. Pekeh hana ditamong peng? Pekeh disebabkan yang inong-inong pejabat berti lonte-lonte online dum? Hana so kerja cegah menansit yang kadilake mah umumada pumah mentong. Yang hukum sebat wajib kon mumada mah mentong. Hana mumada mah sekian milion ro yang ka dinonton kibanka marwah Aceh but lonte-lonte yang wing sitanginnya. Dengan dipakai pakaian kon pakaian muslim, dipakai pakaian dada terbuka lagi nyan, silua ketat, baju ketat, pakon hana so cegah mesidro. Pakon hana so cegah mesidro, dan pakon ase-ase lain ang-ing gaduh bantah video lun. Di saat lun kulawan kezaliman kehai antek Fir'aun Yahudi palih, ka benci ke kelun, ka khianat kelun, tujuan lun hai binatang, hai Yahudi palih demi agama Allah berdedong. Pakon awakkah membiarkan ulama-ulama jahiliyah. Di saat lun kulawan putih antek yang pekong sarung jaro penjajah, awakkah benci ke kelun. Pakon tolong bisa jawaban. Tolong you jawab taboh video bak dengku-dengku yang mengaku droge Ahlul Sunnah wal Jamaah. Menansit Ketua FPI Tonan yang si At-Tahirin Haram Jadahnya ku disengap, pakon disengap. Pekehnya inong pejabat han dijit bantah menansit kepada dengku. Pekehnya inong pejabat, inong tentera, inong polisi, inong ase pejabat koruptor hana so kejit bantah mesti roh. Tolong siat, tolong pesampo tiat, tolong petebit video tiat hai raka-raka lun yang pegot jawab video ke busi. Tolong pegot video tiat taboh. Menyo nakreh ke, menyo behe ke kelawan. Baik gaduh kayak lawan lun. Di saat lun ku pegah haba lagi nyu ku lawan perte ase yang ka jahiliyah hadum, benci ke kelun hai binatang melagi sang ke make. Gaduh ke pegah ke Yahudi, gaduh ke pegah ke kafe hai binatang. Gaduh ke pegah ke awak dibayi di kafe di sini. Tujuan lun ke hai binatang, hai haram jadah palih, butedong hukum po te Allah yang ka diperleh seperti antek yang ikut Yahudi. Jo kenyo yang lun lawan hai binatang palih. Baik kaya bantah video lun, wate lun pegat video, wate lun caci maki ulama tu, wate lun caci maki penguasa zalim, wate lun caci maki berti hewan-hewan yang korupsi hidup. Pakon kebenci kelun. Pakon hang kebenci di saat na urung penghancur akidah. Di saat urung nang membiarkan akidah keislaman. Pakon hang kejit caci maki. Pakon ke caci maki kelun ke binatang. Kepegat video ke saboh. Hai haram jadah. Baik gaduh kaya caci maki, kaya kena hana caci makah, yang kaya caci maki berti kaum jahiliyah yang kamu munafik, yang kamu musyrik, yang kamu murtad. Yang kenyan yang lun lawan hai binatang. Lun tujuan untuk kena kekang hukum po Allah. Baik jak menggabung dengan hukum-hukum berhala hai binatang. Kon tujuan lun kena jak berhancur akidah bangsa Islam. Bangsa Aceh, agama Islam. Hana tujuannya ni lun jak tuli agama Allah.
Bahpi kat duduh lon macam-macam kai binatang tapi kai ingat tu yang kan terjadi di muka bumi Aceh. Na rele kidah ka, na hancur kidah ka. Urang Islam minum urang Aceh di Tamong Cafe. Na hancur ka. Sampai lon pegah kan. Video-videonya 2 roti. Nyo yang ka mencu perkara weng ditangen lonte online yang weng ditangen kan. Lepas 2 roti nalong perkara yang dikena pemalai long maruah bangsa Aceh di dalam tuah. Man wate tak pegah urang dua ni bengeh negelon. Karena kan ilun kulawan putih penguasa zalim, kulawan ulama jahiliyah yang mekat ayat Allah yang kublo hadis. Yang putih anteknya yang lu lawan. Kalau jak lawan ulama waris Nabi, piuh le hana lu lawan urung yang malik, yang lu lawan urung zalim, urung lalim yang lu lawan. Kalau jak lawan urung malik. Wate tak pegah bengeh negelon di urung drone. Wate han tak pegah ka membiarkan lagi-laginya membiarkan di saat wate na lonte dia hancur kita. Dia hancur syariat Islam di Aceh. Dia tak pegah bengeh negelon urung drone. Bukan jit punya menan terima kasih.